yakatuye muri club zitandukanye Admiral nijoro nibwo narimo nsoma amakuru ngira ngo njyame wenda hari ikintu kigiye mu mutwe ndarana amakuru sanga hari yarangaye ikintu cyarimo rwose mu bijyanye n'amakuru ikintu cyarimo naho byanireka manze mfungure gato bari muvane mati mfunguyeho umunsi w'ejo bwo wari muremure urumva avuga ndireka mfungure ndende ko nabika amakano kamera karaze mu mutwe mbamiza ku makuru ya Liverpool ndumva ari nkuru ya James Peace agasukora ku BBC James Pass ku BBC ni hasigaye ari se undi James Pass no kuri BBC baga kuri za The Guardian yongiye James Peace ntabwo nibuka neza amakuru byapfubye ntabwo nibuka mu byukuri gusa yakotinze interview ya Andoni Iraola avuga ati yego twamaze kugura Victor Munoz nabonye banditse ngo champion du monde ntacyo bitwaye wena David yabaga bateruye amatelefone yaba Onayisi Victor Munoz mu byukuri twagikombe cy'isi ejo bundi atariko ntabwo bihagije ati we need a winger mu magambo ya Andoni Iraola ati dukeneye umuwinga mababa mu byukuri ngira ngo nahoze mbona inkuru muri comment se wakizemo ko Mugisha Gilbert adafite ikipe ariko rero ariko James Pass asigaye akomeye asigaye ari umukorespondent wa The Athletic nshobora ko aho nayibonye byanze bikunze ngira ngo nabonye inkuru ngikomeza gusoma n'ubu ngubu nazibonye mu kanya gatoya cyane mu batekerezwa muri kano kanya kwisongara za Magnus Akliush mu cyumweru gitambutse nibwo nabonye amakuru amwerekeza Parc des Princes kwa Paris Saint-Germain we na Yann Diomande ntabwo ndangira kubona andi makuru ashyushya izo nkuru zo mu cyumweru gishize ariko uretse uyu muvandimwe witwa Magnus Akliush aravugwa n'uwitwa Bradley Barcola na Arsenal irimo kumujya nyuma yo kubura witwa Morgan Rogers ariko reka tujye cyane kuri Magnus Akliush n'umuvandimwe witwa Barcola muri Liverpool byanze bikunze aya makuru y'umuyunga mu kipe ya Liverpool wabyumva ko ari umusimbura wa Mo Salah byanze bikunze gusimbuza imyaka 10 ya Salah si ikintu cyoroshye imyaka 9-10 muri Liverpool si ikintu cyoroshye mu byukuri Magnus Akliush AS Monaco Akliush wifuzwa na Paris Saint-Germain wifuzwa na Liverpool niki ifitemo cyatuma umuntu yizera ko ari real replacement ya Mo Salah muri bo nta uragaragaza ko afite ubushobozi nk'ubwa Mohamed Salah cyangwa se anamwegereye bombi ni abakinnyi bakiri bato barimo bigaragaza mu marigue barimo Magnus Akliush mu gihugu cy'u France muri AS Monaco afite imyaka 24 umwaka ushize mu marushanwa yose yatsinze ibitego 7 atanga imipira 10 ivamo ibitego ubwo ni uruhare rw'ibitego 17 arimo arifuzwa na Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ntabwo imwifuza nk'umukinnyi ubanzamo abantu babyumve neza ko Paris Saint-Germain iramutekereza nk'umu backup wa Desire Doué cyangwa Kvicha Kvaratskhelia yaza nk'umu backup wabo yaza katagira inorore ya Barcola abaye agiye kuno Barcola simburana na ba Desire Doué na ba Kvicha Kvaratskhelia ntabwo bamutekereza nk'umukinnyi waba uje kwita afata umwanya oya kumutekerezaho ni umukinnyi ukinisha kamoso umukinnyi umaze gukina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa imikino itari myinshi ni imikino 10 yonyine ni imikino 10 yonyine no muri kino gikombe cy'isi by the way yari ahari yakinnye iminota 7 gusa ku bantu babyibuka neza ndumva yarakinnye match ya Magnus Akliush bamuhaye match ya Iraq ya match ya Iraq ndumva ariyo bamuhayemo iminota akina iminota 7 yonyine ubushobozi bwa ba Desire Doué ba Barcola ba Dembele na ba Michael Olise ntabwo bwatumaga Magnus Akliush ashobora kwisanga mu kibuga. Magnus Akliush Liverpool kumuzana nk'umustarter ikintu wabuje kubanzamo ntabwo baba bahisemo neza kuko aracyafite byinshi byo kwiga afite byinshi byo kumenya cyane ko tumaze kubona ko abakinnyi bava mu gihugu cy'Ubufaransa yewe n'izindi shampiyona nyinshi bakajya mu gihugu cy'Ubwongereza babanza gutondwa no kumenyera shampiyona kuko ira shampiyona isaba ingufu isaba
isaba discipline idasanzwe nko mu zindi shampiyona, isaba kwiyitaho nyine ko bakina match nyinshi ziri ku rwego rukomeye cyane, bakinisha ingufu nyinshi. Iyo uje rero hari ibintu byinshi bigutonda, mbere na mbere kumenyera umuvuduko liga igenderaho, kumenyera imikino myinshi idahagarara, kumenyera n'igihe biba ngombwa ugasanga ukeneye no gukora umubiri byisumbuyeho kugira ngo ugire ingufu zisabwa kugira ngo ukine muri ligue nk'iya Premier League, ukina no muri equipe nk'iya Liverpool. Ko Liverpool wajya burya muri Bournemouth, iyo level yo kumenyera shampiyona bakaguha igihe kinini kandi bakaguha icyo gihe uri mu kibuga ukamenyerera mu kibuga. Ariko muri Liverpool iyo bavuze ngo bagiye kukumenyereza uri mu kibuga, pressure iba nyinshi, iyo utahise responda ku byo bagusaba. Ni equipe ibihanganira ibikombe, ni equipe ibihanganira gutsinda ama equipe manini yose baba bahanganye yewe n'amato. Soane ngo rero demande z'umukino ari igihe bikugora cyane. So kuri Magnus Akriush njya mubona muri Monaco na kawinga kuruti ruto, kawinga ga ubona ko ataragira ingufu nyinshi mu mubiri, aracyafite byinshi byo kunoza nyine kugira ngo abe umukinnyi uri ku rwego rwo gukina muri ligue isaba ingufu. Ni rero mpamvu n'Abafaransa batahita umutoza nka Didier Deschamps ukunda iyo physicality, ukunda ingufu, atahita amushora mu kibuga mu buryo bwihuse cyane. Nawe amubanza kuri bench kugira ngo abanze arebe uburyo bari abasore bitwara n'uburyo babigenza. Magnus Akriush umwaka ushize kadufate muri Ligue 1 abariyo dufatira OK Stade, tsinze ibitego 5, atanga assist 10, uruhare rw'ibitego bigera kuri 15, akina match 32, abanzaho 27, bitari bibi mu by'ukuri. Akoresha kamoso, wabigarutseho ibyo ngibyo. Baranyereka ko nibura mu gucenga yagize 50% mu dribble yose yagerageje muri ligue, which is good. Ni no mu winga mwiza ku bijyanye na dribble, no mu mwanya neza, no musimbura sara mu mwanya place cyane, no mu dribble neza cyane. Technical abilities ku kirenge ubona rwose uno musore Magnus Akriush Alex iringa neza cyane. N'imoso ye burya na Mohamed arakinisha imoso, aho ngaho muri profile bifuza umukinnyi w'imoso kwita bagura Magnus Akriush. Birajyanirana, ariko nitujya mu byose araguhereza mu gutsinda ibitego. Iyo level Magnus Akriush aracyakeneye kuyubaka igihe kinini, ko na Mohamed Salah ari level yo gutsinda ibitego kugira ngo wayigereho byamusabye gukandagira muri Premier League biramunanira. Muri Chelsea bisaba kujya mu gihugu cy'Ubutaliyani, ajya mu equipe meza nka Fiorentina na AS Roma. Icyo gihe zari zikiri equipe nye ziri ku rwego rwiza mu buryo bufatika. AS Roma ya 2016 na 2015 ajyayo, azagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza muri Liverpool, aza tubona Mohamed Salah wadutunguye mu by'ukuri. Bayide Mohamed Salah ngiye we yagera mu gihugu cy'Ubwongereza, uburyo yatangiye yarantunguye cyane dukurikije uko twari tumumenyereye. Akina iburyo muri AS Monaco, sore rwose w'igihagararo cyiza ku muwinga, 1 na santimetero 83. Ni ibintu byiza cyane. Hano barambwira ati abakinnyi nibura bajya gusa nka Magnus Akriush muri karite cyangwa muri karite. Muri karite uburyo bagereranya Magnus Akriush, abiga atashobora gukina nka Bukayo Saka, ashobora gukina nka Takefusa Kubo. Ndabona ari we bamuretingana cyane, ati n'abakinnyi bo muri iyo sanse nyine abantu bazi abo basore ubwo muhise mubona uburyo bakinamo. So no mu Borkaria mwiza, dribble ari hejuru cyane, no musore mu buryo bwinshi kuruta uburyo atsindamo ibitego, no mu createur cyane kuruta gutsinda ibitego. Akinyuranyije na Mohamed Salah, ko Mohamed Salah we buriya we no mu goal scorer kuruta kuba mu creator. Nubwo kuri season ko zagiye zigiye imbere, Mohamed Salah yagiye azamura na level yo gutanga assist, gasanga Mohamed Salah afite ibitego ariko afite na assist. Ariko uyu musore we uyu munsi level ariho ikomeye cyane, no kuremera uburyo bagenzi we.
ntabwo aragira ubushobozi bwo kuba ko buriya kure mu buryo ni ibintu ushobora gukorera kure y'izamu, ariko iyo ushatse kongeraho profile yo gutsinda ibitego birenga kure mu buryo noneho ukegera hafi y'abaremerwa uburyo akaba ari we baremera ugatsinda ibitego, cyangwa se umupira ukaba wanawijyaniraho kugira ngo ureme uburyo ukawijyanira ukaba wagira iyo stamina yo kugeraho ugatsinda ibitego. Iyo stamina ntarayigira, ntagaragira ubwo bushobozi. Umupira we uracyubakiye mu kuremera bagenzi be, uracyubakiye mu muri build up, mu kuba hafi abakinnyi bamuri hafi bakozanyaho tushe nyinshi kugira ngo bashobore gutsinda adversaire. Abantu nka Mohamed Salah bageze ku rwego rwaho amakipe yari asigaye bakorera ama contre attack myaka yose. Kipe nka Liverpool ikaba yabuze sortie, bakabona Mohamed Salah ahagaze wenyine, bakavuga ati nta mpamvu yo kumupasa ngo dusubize, no gushyira muri espace arawirukanya agenda atsinda ibitego. Ni profile iri ku rwego rwo hejuru cyane nyine y'umuwinga nka Mohamed Salah rumaze kwera kuri iriya level. So ni umukinnyi ugifite byinshi byo kwiga, ni umukinnyi ntahita mvuga ngo Liverpool nimuzana ngo irahita ikipe y'igitangaza cyane, irahita irabisimbuje nyine Mohamed, ko Liverpool tuvuga Mohamed Salah aragiye, ariko n'abandi bawinga bahari barashidikanwa ku uyu munsi. Cody Gakpo Mates ntabwo aratwemeza ko ari umukinnyi nyine wasimbura Mohamed Salah mu nshingano zo gutsinda ibitego. Umwaka ushize yaradutengushye cyane nyuma yo kugenda kwa Luis Diaz, bakamuhereza ikibuga bamubwira ati ngaho idagadure turebe ko ufite ubushobozi bwo kuba watanga nk'ibyo Luis Diaz yatanze. Mu gihe Mohamed Salah yasubiye inyuma, twabonye Cody Gakpo Mates ufite ibyo atanga biri aho biringaniye. Federico Chiesa ni imvune nyinshi. Uyu mwana Victor Munoz bashyizemo wavuye muri Osasuna, wakuriye muri Academy ya Real Madrid, ikipe y'igihugu ya Espagne, avuye mu gikombe cy'isi atahawe umwanya, aracyari muto nawe. Urumva ko Magnus Akriusha aje nk'umuntu uvuye ahantu hanini kuruta Victor Munoz, pressure ishobora no kuza ari we iriho kuruta even na Victor Munoz. So Liverpool mbona ko yaba ari umwana yizeye taraye cyane, ko Anthony Raola mu uko tumuzi yizera amatara. Bafite umutoza wizera amatara, which is good. Bafite umutoza wizeye abana nk'aba ngaba, tukabona arabikoze. Twarabibonye muri Bournemouth, gusa muri Bournemouth yari afite umwanya wo gutsindwa match 5 nta kibazo afite, kuba izindi 3 ari buzitsinde cyangwa izindi 5 ari buzitsinde, akongera akagira umwanya wo gutsindwa izindi 2. Burya demande ziranyuranye. Muri Liverpool barakubwira ngo uratsinda match 10 nibura nuba wakoze mishyano ube wanganyijemo match 1 cyangwa 2, ariko bavuga ati uratsinda match 10 cyangwa 20 consecutively, kuko wanganya n'amakipe ashobora kubikora. Gusa umutoza bafite Anthony Raola twabonye ahereza umwanya Semenyo, arigaragaza, arabyica, gera harabikosora, umuhinga mwiza wo kugera muri ekipe nka Man City. Twabonye ba Kirkeza ari abana bakura from Norway, akabagira abakinnyi beza, ba Dean Howson same story, bakagera kuri level yo gukina Real Madrid. Twabonye ngatimo tubona no muhinga Ryan akina ibintu byiza cyane. Turabona iri Junior Krupi, umwana akuye muri Lorient mu cyiciro cya 2 mu gihugu cy'u France, umupira arimo akinaho, ari kuri level yo kwifuzwa n'amakipe manini. Eri Junior Krupi yarafite ba Ivan Nilsson, donc ni umuntu uzi koza zahabu, umuntu ufite tara ashobora gutuma nyine iyo tari garagara akaba yanayibyaza umusaruro. Gusa kuri Magnus Akriusha nyine ikiza nuko aje mu biganza by'umutoza uteye gutyo, yiteguye kukwakira. Ubwo turavuga ariko aba yaje muri Liverpool ko birashoboka ko atanaza, barimo na Paris Saint-Germain irimo iramwifuza, ariko aba yisanze mu biganza bya Anthony Raola ashobora kumukuza gake gake. Gusa demande za Liverpool igisaba na Anthony Raola turakibaza niba azashobora kubitanga. Rero no kuzana umukinnyi nyine tubona ko nyine atari kuri level triste yo kwitamo amushyigura, ko buriya biranyuranye. Uvuze ngo uzanye urugero Lemise Bradley Barcola ari avance kuri Magnus Akriusha kuri experience, imyaka 2 twara Champions League, ubona iminota ukora imibare iraho myiza cyane, kandi uri umusimbura uje muri Liverpool ba wiyumva nyine nk'umuntu w'umushampion wa Champions League uvuye muri Paris Saint-Germain. N'umutoza hari ibintu wamufasha mu gutsinda match no gutsinda ibitego n'ibindi. Ariko kuri Magnus Akriusha nawe yakishimira kujya muri Paris Saint-Germain, akabona iyo backup role imyaka 2-3-4, akatajya muri equipe none yimuhereza exposure, vuga ati mvuye muri equipe nini ngiye mu yindi nini. So mura kuri Akriusha nitara, ariko igiye mu abayaje muri Liverpool yabaje mu maboko meza, ariko level y'ibyo Liverpool isaba na demand
aracyari inyuma. biragoye mu by'ukuri gusa ku mwanya asanzwe akinaho nk'uwa Mo Salah gari byibuze ugiye kureba iminota yakinnye ni iminota myinshi kuko ni iminota igera kuri 385 byibuze niho yakunze gukora ibikorwa bye byose mu buryo bw'umwanya ni kwa Salah ariko Tara ndetse n'ibindi byose harimo difference. Sinzi icyo Samira bitekerezaho bavandimwe bati is Magnus Akleuch going to be a Salah replacement cyangwa bakeneye undi muntu urenze iyi profile ya Magnus? A big no. Super. bashakire yanze mukunze arakenewe ariko Diomande Samiri wenda mutubwireho. Diomande ari munsi ya Magnus Akleuch. Urabeshya? Yego. Diomande yani ari munsi ya Akleuch. Yani. Kuri experience kuri kumenyera shampiyona. Ega Magnus Akleuch yari kumwe na Watseri ari. Batsindwa kuri finale ya Jeux Olympiques. Yarimo. Utsindwa na Espagne. Yarimo abanzamo 2024. Bizenga amaze nk'imyaka nk'ibiri akina ku rwego navuga ngo rwisumbuye. Ushaka kumwe ngo Diomande ari nyuma ya Akleuch. Ku bwanjye. Mu buryo bwa talent Diomande ashobora kuba musha. Ariko ku buryo bwo kuba ari umuntu wa experience umaze kumenyera guhangana ku bwanjye ngiye Akleuch yaba ari imbere ho gato. Ariko nanone ku cyo Liverpool yifuza n'umuntu bagiye gutsimbuza ntabwo bagiye gusimbuza umuntu usanzwe. Ni umuntu munini cyane fresh. Ntabwo ari umuntu usanzwe bagiye gusimbuza. Njye natekerezaga ko ahubwo Liverpool yakagiye ku isoko rya Morgan Rogers babigendeye cyangwa se niba batamubona bagiye kwa Paris Saint-Germain batereyo bababwira ati muduhe Bradley Barcola. Ni yo revo nanyo numvaga Bradley Barcola cyangwa se na Rafael Leao wamurwaza ukavuga ati nawe amaze kugera kuri level runaka. Gusa icyo mbona bitandukanye na Liverpool yari hari Andoni Raiola icyo yatweretse yubaka equipe ye ntabwo azagendera ngo Salah hano yatsindaga ibitego ibi nibi bishobora no kuzatsindwa na Florian Wirtz bashobora no kwimura inshingano bakaziya Florian Wirtz akari bo batwara akaba ari bo batsinda ibyo bitego kuko agize umwaka wa induction wo navuga ngo kwivuruguta mu makosa nta muntu yigeze amubona nka flop kuko yanyuzagamo agatanga ayo ma assist n'ibiki byose nubwo byatinze wenda kuko yabona igitego ariko ubona ko nyine hari ibyo yaramaze kumenyera na performance muri mondial ni yari mbi. Ijyari kuri Liverpool baguze Magnus Akleuch kugira bamwikoreza umutwaro w'ikipe yabo bya bigoranye ko na Cody Gakpo maze imyaka 3 ntarawikorera ntabwo birakunda. Gusa Akleuch yaba no mukinnyi mwiza mu gihe kizaza uko turi kubona Michael Olise ameze Akleuch mugiranye nka Olise wa Crystal Palace kwakunda abonaga nta muntu uri kumubona akaba ari umuntu twese ushaka gutera match imwe tukaba ati kari agakinnyi ukaba wakikabazaho. Ariko Akleuch ku bantu bajya bareba AS Monaco numwe mu bakinnyi beza bahari gusa watwara gake ukazamukuramo umukinnyi ukomeye. Ibiganiro mu by'ukuri nabonye batanze bid ya mbere ariko yabaye rejected ya $30 urenge z'amapawundi zikaba $40 ezi kugurisha ntabwo ari ikipe isanzwe. Monaco izi kugurisha Monaco iragurisha. Monaco ni yari ya Martial harya Martial yari na Mbappe yari cyane na ba Bernardo Silva ba Silva Bernardo ba James Rodriguez yari ya Sidibe ba Bernardo Silva yari ba monotériyeho na nubikirira amenya ari Fabinho hasi sinzo wagendeye ubuntu ni Fabinho ni Fabinho oya Fabinho yaraguzwe anakizi no gucuruza hari wagendeye yanariye na yandi ya mucuti wa Mbappe umwe wakinaga hagati mu kibuga Chelsea yaguze Timwe Bakayoko Timwe ari kuzajya muri penitence ikicu ari yagiye ari Timwe Bakayoko iriya squad bayiri y'amafaranga iriya squad ya ba Benjamin Mendy bayiri y'amafaranga transfer ikiraho ngaho ni ya Barcola nawe baravugwa ako Barcola akwiriye gusohoka ko ngiye uko nabibonye personally ntago Dezedo yagakuriye kwa mwicaza ikipe iri serie Dezedo nawe ubona gifitemo amadeshe ya cyane Bradley Barcola mbona kindi bya kigabo wenda hari ukuntu umuntu yigira defo akaba atari umufinisha mwiza ariko na Cavani yabaye atari umufinisha mwiza ikagatsinda ibitego ushobora kuba utari umufinisha mwiza ariko ubona uburyo bwinshi bw'imbere y'izamu uhusha ariko nanone ntabwo wahumeka uri kumwe na Bradley Barcola ntabwo ushobora guhumeka ni Cavani aba yadeko happy ni Cavani wa kera Cavani yabagaho guhusha buri kanya ariko bikarangira kibonye ura ngiye Bradley Barcola babona Barca yaribeshye kuri Gordon ugomba gutoranya Bradley Barcola ukamuzana ukavuga ati si isasu bashakaga Barcola ava hasi Karima Deme aho ndace Arsenal yaguze umukinnyi
kandi nayo irashaka umuwinga. niramukeneye. Ikibazo rega Barikora ikintu kiri gutuma amakipe amutinya ari menshi amafaranga. Paris Saint-Germain iri kwaka miliyoni zirenga 100. none mwese Erega na Diomande bari kumusaba 100. none irakennye. Na Diomande bari kumusaba 100. none se irakennye Paris Saint-Germain se. Nta kibazo afite. Arsenal yanze kuzitanga kuri Rodgers. Erega na Bradley Barikora nawe ntabwo agiye umwanya wo gukina kuko ndujya kumureba urasanga afite imikino 40. Iminota irahari. Asanga afite iminota yo Muri gukina. Arsenal ngo mbere yuko Chelsea yishyura ziriya miliyoni 117 Arsenal ngo barayimenyesheje ati rero Chelsea igiye kwishyura ayangahe. Ati ntiduhari. Arsenal yabaga ati reka ntabwo bishoboka 110 zingahe. None Barikora Paris Saint-Germain yamugwera ngahe niba uvuga ko afite iminota. Yes arayifite kandi koko no mu gikombe cy'isi yari afite iminota. Nikomeze buri wo twabonye mu gikombe cy'isi. Nikomeze muri Paris Saint-Germain. Yakina 60. Ko biragoye ko wayimwima. Yakina 70. It means Paris Saint-Germain iramubona nk'umuntu wo gukora afite imyaka 23. Ni muto avuye muri Liège bundi. Nuzi ko cyagiye Rio bagiye kuyambura ibyo gukina ibyo kutazakina amarushanwa ku mugabane w'Uburayi. Paris Saint-Germain yemeye kwishyura amafaranga ya Barikora mbere kugira ngo Rio yandikishe ibalance ibitabo byayo. Amaze imyaka 3 muri Paris Saint-Germain. Ku myaka 23. Kipe rero yamukura yari yose izakwa amafaranga afite. Bamuguze menshi. Bamuguze nka 45. Bamuguze nka 45 guri. Bamuguze amafaranga menshi. Gusa nanone Liverpool nivuga ngo igiye kwishyura umuwinga w'100 n'aba atari Barikora izaba yibeshye. Rwose. N'abari aba Magnus Akriyush na Diomande ikabashoro miliyoni zikabakabija. Ariya n'uwi buryo bashaka. Uwi buryo. Ikabatangaho ikabasimbura kuko njye mbona Paris Saint-Germain nanone intego si 100 yarifata. Ntabwo yariga winga bose zabatunga. 100 ni menshi. No 100 niyo zaba iz'amarundi ni menshi. Paris Saint-Germain reka nkwereke kuri wenda uyazanye kuri Kivica harimenya bagutera n'amabuye. Bavuga ati gira 140 wenda. Ese bagize ngo buriya nka Barikora ku isoko. Yego. Aba afite agaciro kuruta Kivica. Uriya rega igihugu kinira kirakona. Ndaguha kane. Rega nkwe nk'urugero. Kivica aya ku musaruro Kivica ari hejuru. Uretse gato tugendane neza. Nese Bradley Barikora afite umusaruro mubi. Ariko si nk'uwa Kivica Kvaratskhelia. Rega Kivica n'uyu mwaka. Nibwo akiza. Bradley Barikora subira kuri Bradley Barikora urebe. Ni imyaka 2. No undi aje ava no muri Napoli ntiyari yoroshye. Rega nk'urugero rworoshye. Ava muri Napoli yatanzwe 80. Reka twihe si inuza nari yita conditionnel ishoboka. If iyaza ko ari Kivica uri kuri bench usaba gusohoka ntabwo ijana ryari. Ntabwo ryagera oya. Nibyo mubwira rero. Bradley Barikora Paris Saint-Germain zimari bitse. Ni Umufaransa ni igihugu gikomeye ntabwo kimwe na Georgia. Bradley Barikora ari ahantu ari isasa je muri Liverpool agatsinda ibitego. Jezi zacuruzwa si kimwe n'izabo muri Georgia. Nibyo rwose. Yo Paris Saint-Germain sabijana. Iyi condition yarimo yo gusaba gusohoka. Nibyo. Iyaza ko ari Kivica irimo. Ushobora no gusanga banganya n'amafaranga nubizi isaha Kivica agiye kujya ku isoko. Ese Kivica barenze 115. Hari icyo bita irenga yobora. Kivica yarabirenze. Kivica Barikora yarirenze kuruta Dominic Szoboszlai. W'ikintu kizamutwara Kivica na Haaland no kuguma kuri form ibitego batsinda buri gihe cyose. Arenda kuzivaza. Ko mubonye Kivica. Yanaziva. Ariya nta muwinga duheruka kubonaho mu gihugu gisanzwe wakubise nk'imyaka nk'ibiri tukajya tukamubura mu myaka nk'iyanga. Winga usanzwe cyangwa nk'umurutayizamu mu kiyomo. Nese Dominic Szoboszlai. Dominic Szoboszlai ukuntu twamubonaga muri noza muri za Leipzig avamo. Ubizi sawa usiye kwenda Liverpool itashatse kumugurisha. Nda saison mbi bagize bari bumugure arenze 80-90. Oya. Ese ngurumva ari make. Ariko ku mupira zi. Ku mupira zi gusa icyo uvuga cyo cyumvikana. Kivica ari muri situation ya Barikora. Ntago bacangana gutya. Ariko nyine Barikora nyine kandi ibyo Paris Saint-Germain ibizi kuturusha niwe iri gwenda. Uziko Bradley Barikora reka nkwa amakipe Bradley yabanza. Yarwaye umukinnyi w'ikipe y'Ugurega. Bradley Barikora yabanzamo muri Arsenal. Bradley Barikora yabanzamo muri Man City kwa Doku. Yabanzamo ko bikomeye. Bradley Barikora yabanzamo kwa Liverpool. Bradley Barikora kwa Barcelona usibye ko batwaye Golden nuba mubonye ku mafaranga make kuri kwa kundi bapfunikanya bigakunda yabanzamo. Bradley Barikora nta kindi buryo kwa Real Madrid yabanzayo
uri kumva nawe amakipe atanakomeye Bradley Barcola ahantu atabanza ahantu honyine atabanza ni kwa Bayern gusa ahandi hose mu makipe yose asigaye Mbappe ntiwindeba wimbwira Juventus sindi bivuge mu makipe akomeye za AS Milan za Inter sindi buzivuge Bradley Barcola yabanza mu makipe atanakomeye yo kwisi Barcola akina iburyo hose ibumoso ubundi niho nabo hose arakina none Sami iburyo yakwicaza Bukayo yamwicaza yamwicaza ngende Samiri yamwicaza narinzi ko muri Arsenal muvuze kuri 11 niba ari iburyo ndaguhakana yamwicaza Barcola agiye gusimbura Trossard nabyemera ariko ntiyasimbura Bukayo agiye kwicaza Martinelli ndabyemera nuvuga iburyo yajya kwa Bukayo oya reka none tubyoroshye oya yinka reka tubyoroshye tureke kuvuga ngo umwicaza izi saha amafaranga bari kuvuga kuri nuza kuri Bradley Barcola Bukayo akaba yamugura ngwiki ahubwo se wakomanga ahubwo se mbwira ngiye nkubariye Bukayo hejuru amurusha agaciro ngiye nkubariye amakipe atanu Bradley Barcola yakinamo ndabyemera ariko no Saka yakinamo ngwiki atanu Saka yakinamo Bukayo oya yinka derito chini none se Bukayo Saka yabanzamo kwa Man City dore kuri Liverpool kwa Antoine Semenyo yamubanzanyamo mu winga wanyu utsinda ibitego bitanu yamubanzanyamo ariko Bukayo kwa Liverpool yabanzamo Bukayo ziko ariko atsinda ibitego bingahe yamaye abantu bamaze gusimanta umwanya no mu bibazo nuza Arsenal oya Bukayo yabanzamo Arsenal ifite isaha uyu Desire de sugira ngo ye Bukayo yamworohe Arsenal biba kimwe mu bibazo ifite yewe bibazo ifite nuko bikigendera kuri Bukayo Bukayo ari muri Paris Saint-Germain Desire de yakijyamo Bukayo wawe mugumanye Bukayo none se Real Madrid Bukayo bimeze bite yakina nta mwana muntu waje yakina nta muntu waje rega y'abandi nta muntu ifite kuri karindwi yakibanzamo Bukayo niyo yajya muri Barca yajya 11 akarusha Gordon na wa oya ho yajya karindwi akarusha Lamine Yamal buze bwa Gordon icyo ndiyo ni Rafinha kajya ku icumi ubu Gordon yarusha Bukayo ariko nta 11 se yakina Bukayo mureke kwa Rafinha arajya ku icumi rega isezo Firmino akine Gordon arakina Gordon akine ntuza akine Dani Olmo ikintu kimwe ngiye nemera ntago kugira abakinnyi ngenda mbaye nda Arsenal nkabona umuguzi wa Bukayo namurekura nkagura umukinnyi ukina kuri karindwi utsinda ibitego kasi wawe usigaranye ndi hari uburyo abawinga ku isi ari ikibazo abawinga niwo mwanya uriho abantu kuri iyi si Liverpool gufata Kriush na Diomande nuko itazi kugura none igura Michael inde kandi twamaze nisorisi niyamugura yamugura ariko sirimo Real se kigiye kumugura Bayern ni igurisha Madrid byahina Real kigiye kumugura nawe izabona oya Real kimusigura Bayern iragurisha yamugura Bayern kura Luis Diaz muri Liverpool uya none utakinaga ariko yavuyemo abuze umwanya Luis Diaz yavuyemo abuze umwanya nyine ntago umutoza yamubwiye ko nese yagiye gukina 9 afite umwanya nyamara ku isi hari shortage y'abawinga oya ariko imyanya yose ugiye kureba wasanga hari shortage kubera iki kuko Paris Saint-Germain ifite abawinga bane ifite mu ikipe imwe amakipe akari gutinya gushora Paris Saint-Germain ifite abawinga bane nyine nayo niyo mpamvu ibatunga gute se hari ikipe zikizi bakeneye kugira ngo hari abawinga benshi Paris Saint-Germain kuri Barcola yaguca ijana ari umubencheri abantu isi yose ibizi nuko yo yabashije kubaransa kumuha umwanya no gusimbura ku buryo mwese mukomeza mukabona ko ari mwiza none se dufate nk'urugero nta bawinguzi bagiye bagapfa kubera ko amakipe yabo atabakoresha Alejandro Garnacho mu myaka 2 ntabwo yavuga mu makipe bagurwa miliyoni 70 Marcus Rashford Paris Saint-Germain ntabwo yigeze kugereka ijana Aston Villa mu 30 Paris Saint-Germain yigeze kugereka ijana kuri Rashford uyu uticaye ngo ukonserve ibintu byawe neza birangira nyine utakaye ariko kwa ko ari Enrique uzi neza ngo buri mukinyi wanjye uri hano ndamuha umwanya wo gukina ari buze kwigaragaza twese turi hano tukemeza ko Bradley Barcola azi gukina ariko ku bwanye mu rwego rwa class Bradley Barcola si Rashford nanone si Rashford kuko Rashford wo muri prime tuzi aramutse yahawe umwanya wo gukina Rash yaba undi mukinyi ukomeye ariko kwa ko Manchester United icyambere yatanze nimero ye cyo ni ikintu gitoya ariko kigaragara none se uzongera ubwire kunyango kuramo oya ubwo Rashford yakamara 19 ubwo bivuze ngo kunya ahubwo ifitwe na Mbeo mufite kangahe mufite 19 none ubwo Rashford azambara 50 cyangwa 60 zimbizi bivuze ngo ubwo waramwirukanye rero ufite 7 ari none Mount nakuremo herezo umuntu ni Mount yayambura ibintu muri bani ibijya nakuremo ko wajyangwa ni nko gukuramo kano kaye gutera ukajya ukagasubizamo ibyo bintu urimo uravuga uziko garasi kumwambura nimero byamukuye muri Chelsea
ni akantu gatoya mwe mubona ariko Mount ahita asohoka bitwaye nese Rashford tubonye muri Barcelona Rashford tubonye muri Barcelona iyo Barcelona iza kugira amafaranga ikamwongera undi mwaka nta cyangwa iyo akina aho uski Liverpool nakivatira Rashford aramenye nyamara yaguha ibitego ashaka kujya kuzana umwana urashaka kuzana umukeba muri Liverpool yacu wowe Rashford ibitego arabitanga urashaka kuzana umukeba muri Liverpool yacu ikibazo ahubwo manu yabyanga ariko uvuze ngo at least umukinnyi umenyereye Premier League udakeneye adaptation nini uhita ugufasha Liverpool rero yazane Diomande ibintu byose byapfuye hari Wilson ajya muri ari ijambo Samira akunda gukoresha ngo umuntu si umugabo Rashford asharigiye muri nkabona nta ibintu byose abantu byapfiriye Barca nyamara arajya ariko sometimes sisi wamuvuga ngo araguheka iyo Barca iri kuvuga uziko abitwa ups and downs abitwa ba Ariane uziko abitwa ba Ante Budimiri baba bari mu top scorer abantu uri kuvuga Rashford ngo yabaye igitangaza Ante Budimiri baba bari mu top scorer hano wamutara mu wundi ninde uruhanganye na Mbappe muri barutayizamu no mwaka wo muri Vedati muri Fenerbahce yamutwara Vedati muri kako Fenerbahce anagitwara natwara Champions League nifite na Mason Greenwood Fenerbahce izabikomeye ifite na Greenwood n'abandi gusa igihari kuri diri ya Barcelona nawe no kukabya use gol Thiago ntaga bitsinda inde muri saho kurikiye Haaland muri Premier League ntubazongera bitsinda yazongera muri Brentford ira system bajyana yo bagushyizeho wabitsinda ya system ya Brentford yo kukugumisha imbere ngo ugume urateramo ari igihe abantu banyuraho ukabona ntabwo uzo banyuze Budimir ukabona yagiye Vedat Burik yagiye n'igol Thiago avuga kanyuze ariko arabitsinze asongera ngo iminota irimo iragenda ngira ngo ese Rashford yo yabuze ikinganyureho Rashford ugira ngo ari mu bafite ibitego bike ararushwa na Lamine Yamal kandi Lamine Yamal yaravuriza ukwezi n'igice Rash nyine toute competition Rash nta match bamuhaye ari we bizeye bikanga munyibutse El Clasico Madrid yarayikuye mu mwuga munyibutse match bahaye Rashford ikamunanira Rash nyine ntabwo Atletico Madrid Rafinha yagize ikibazo cy'imvura muri Champions League Fati Atletico ikubita yayihushije uburyo bwa hose urakoze ntabwo nayibukaga ariko afite ibitego 14 na assist 11 Lamine Yamal yavuriza ukwezi n'igice afite 16 na assist 11 ahubwo turacyavuga mu 28 turacyavuga abantu nka Rashford ukazanamo Yamal none se world champion ahazana ba Ferran wenda twavuga songera ngo ubwo ejo tuzareba umwanya twongere tunyure kubashaka kugura imigabane mu kipe ya Liverpool binatwagiye ntabwo twabyinjiramo kuko kugura imigabane ntabwo twabyinjira mu mushati wanjye LeBron James yayiguze miliyoni 6 nayo na 500 bagize miliyoni 124 kabiri kwijana mu myaka ya 2011 mu myaka 15 aji yikubye yungutse icy'umunani 1800 kwijana kubera agaciro ka Liverpool kazamuye yaguze muri Liverpool Liverpool yose Forbes iya agaciro ka miliyoni 650 none zisa Forbes ivuga ko Liverpool ifite agaciro ka miliyari 6,200 izo ni iz'amadolari y'Amerika iz'amadolari y'Amerika enye ni iz'amapawundi 6,200 mu madolari niko gaciro kayo cyo tuzabyinjiramo dufite umwanya nabona iminota yagiye gusa information gato muri AC Milan yamaze uyu munsi mu mapawundi ifite agaciro ka miliyari 4 na miliyoni 500 hanyuma amadolari USD ya Amerika 6 n'ibindi miliyari 6 aho ngaho cyo tubyinjiramo dufite umwanya uhagije turabyinjiramo nabonye na Bill Gates ari i Kigali Jeff Bezos aracyari Kigali Jeff Bezos nabonye yageze mu karere ka Burera yabasuye kwa Samir Bill Gates yagiye iwacu muri ya kaminuza ni gahunda muri ya kaminuza nabonye yameze nk'ukuntu Ashley Hall yagiye kwa Deben Pamela Dali nanjye yagiye ntahari yabasuye muri ya kaminuza iri mu karere ka Burera imwe y'Ibutaro imwe y'Ibutaro rakoze cyane Bill Gates nyiri Microsoft ubwo Jeff Bezos we ni Amazon tubyinjiramo ku munsi uje dufite umwanya uhagije nabonye yashaka kwifatanya n'aba bashaka gushora imigabane muri Liverpool rero tuzabyagura ntago aba bakire urabizi ko ubundi ni consortium iyobowe na Amit Bhatia ahubwo Amit Bhatia arifuza kubwira Bezos akamwiyungaho bagafata ariko ni projet ya Amit Bhatia ago Bezos yaza ari we uri priority yabaganirije kugira ngo bamuhe uburenganzira nyine nta nubwo arabemerera ntabwo baramwemerera yakoze icyo bita
ni bid bo bamubwiye ati watwiyunzeho tukagura tugabane 30% muri ese mwanetse Liverpool nka line-up tugateranya tukagura niyo yaba ari 1%. muri Liverpool. So mu kanya gato dusoreze kuri Phil Foden gusa muri AC Milan yamaze kwemera kongera amasezerano y'umwaka umwe kuri kontra ndavuga ubundi se yarasoje inde ni Luka Luka Modric Modric yarasoje ariko mu minsi itambutse nibwo nabonye umutoza mushya Amorim avuga ati ndamuganiriza turebe ko yampa undi mwaka umwe yemeye ko yongera umwaka umwe muri AC Milan Luka Modric ko nibuka kontra ye yari umwaka umwe ushobora kwiyongera ahubwo kabiri niko nabiherukaga hari ushaka wari kuactiva nyine ubwo yabyemeye umuvandimwe waratwaye to extend yego umuvandimwe rwose wanyuze muri Spurs avuye muri Dinamo Zagreb akajya muri Madrid no muri AC Milan cyangwa sinzi ibintu bibamo ntago Modric arakeneye kongera gukinisha arayiteraga kujya kwinjiriza nko muri national ahubwo yavuze ko ashobora guhita bivaho muri national ese national aratangaza ariko niyo ntego abonye ko bayihaye Slaven Bilic barayimuhaye nawiruka muri West Ham United toje West Ham yaba Dimitri Payet irimo ba Manuel Lanzini irimo Aaron Cresswell ya West Ham sibaho nayibuka yari umuriro ntago ibahoya nayibuka aba Diafrasako Diafrasako Lanzini umunyargentine defense yabagamo wa mutarane witwa Angelo Gbona nande yarasanzwe Angelo Binzo Gbona arya Kazuma ntiyari arimo ra cyayajemo nyuma Zoma ntabwo ari bico Kazuma menya atari wa Bilic ako ikipe kari karyoshye kuba kufura ya Dimitri Payet ako Angelo Binzo Gbona yafunganaga nande ra Gbona ntabwo nibuka neza mu bafungana ntabwo ari harya Issa Diop yaje nyuma yawo uzgo bafatishaga San Miguel del Caso wanyuze muri Liverpool yagiye gusimbura muri gukora save akayikora muri file mu kanya bakamutsina igitego cyo hagati y'amaguru kiragiye ari muri prime San Miguel akiri izina rye rizwi niri San Miguel del Caso afite izina rizwi Adrian San Miguel del Caso Adrian San Miguel del Caso rabafatira ari umuzamu ukomeye cyane hasi mwabagabo mwereka dusoreze muri Manchester City uyu muvandimwe witwa Phil Walter Foden uyu munsi nibwo yongeye amasezerano y'imyaka 4 mu kipe Manchester City agomba kumugeza muri 30 agikinira ekipe iri gutozwa na Enzo Maresca batangiye imitozo kuri uyu wa mbere ndabyibuka nubwo bageze mu myitozo Samye bigeze kuvuga ngo n'ubu ndacyabisubiramo none arubwo se tuvuye mu gikombe cy'isi sakina BS nigeze kubaza twese turi mu kiganiro ndakubaza ngo nyuma y'igenda rya KDB nyuma y'igenda rya Ilkay Gundogan Phil ahagarara iki muri Manchester City ndumva arambwiye uti niwo mwanya igihe kirageze ngo nawe agaragaze ko kandi barawumaye kamunanira agaragaze ko nawe ari umugabo wamwongereye kontra ngo akomeze asimbuye iyi myaka 4 kuri Phil Foden anda Enzo Maresca ivuze iki kuri Phil wa Manchester City n'ukipe y'igihugu y'Intare z'Abongereza it's either improving along cyangwa kwemeza ko ibyo nabonye ari byo ko Phil Foden kuri kuba ari igisebo kuri we kuba yari mu bakinyi babanzagamo mu gikombe cy'Uburayi giheruka bagera finale izisaka batashobora kuboneka mu bakinyi 26 bakina igikombe cy'isi hari imyaka 2 imbere dutegereje igikombe cy'Uburayi bazakira Abongereza it's either ukonfirma ko yarangiye ari urwego rwa wa mutara uri muri Dortmund hariya yabonye ikipe inde umwe wavuze muri Dortmund na Sancho it's either kuba Sancho cyangwa ukaba Dominic Calvert-Lewin kwigarura mu kibuga kuko Calvert-Lewin ngewe ubwanjye umwaka ushize yamukiri werekanye ko nawe umukiri atarangira burundu wagaruka werewe ni kweli nyine yongera yigaruye Calvert-Lewin yageze equipe Everton nabwo yabasanzwe isoza amasezerano ye gusa Foden arinze agera kuri uno mwanya akiyumva nka wa mwana we muto yumva ko ari umwana wa Manchester City noneho akagira n'umutoza nawe abona wamuhaga privilege kuko Foden n'ubu ngubu nawe ntabwo az'umwanya yexera ku rutindi ntabwo tuzi ko ari umuwinga cyangwa ari umunimero 10
hose yumva nk'umwe mu bakinnyi beza bari kuri iyo myanya. b'imbere tu. Foden akwiriye gutekereza igikombe cy'ubure cya 2028 kuko naramuka adakinye neza rega na Jagurishi bamwongerera amasezerano birangira bamutisha ari muri Everton nawe rero ashobora kuzasohoka kuko umwaka uje nta mwanya yari afite kandi nta muntu ugiye mu bamwicazaga. Antoine Semenyo yaje muri half season arakomeza aramwicaza. Ryan Cherki yaje arakana tuvuga ngo akana bazagaye iminota birangira gasoje sezo kamwicaza. Hirya kwa Jeremy Doku tubona ari kwivugurura umunsi ku munsi. Foden akwiriye kuba ntekereza ko atarakinye igikombe cy'isi niba koko ari umugabo wa nyawe akwiriye kubiduprova muri no champion igiye kuza. Adral Enzo Maresca aramuzi yego aramuzi babanye muri anda ko ntekereza ko uyitwa Phil oya ahubwo babanye ahubwo babanye yungirije Pep Guardiola yungirije kuko Phil yageze muri Academy 2008 avamo 2016 ariko numwe mu bana bakoze graduation kera ariko byibuze aramuzi kuko barabanye n'umuryango umwe yungirije Pep Guardiola. Enzo Maresca byanze bikunze azi umuvandimwe muri cyagiye atoza abana. Foden yari yarakoze graduation ariko harimo Cole Palmer. Cole Palmer ntiyarimo ahubwo arega bakore Palmer Foden yabatanze graduation ahubwo nibyo abo Cole Palmer yaramuzi uyu nguyu amaze ekande equipe mwaka wa 9 mu kipe nkuru mwaka wa 9 mu kipe nkuru ba Palmer ba 2023 ni umusaza nkanjye hano rwose bitwa Phil Foden afite abana bane ntabwo wabonye barimo bamwerekana afite umugore abana ko nabonye bangana se bose ko bangana se bari mu kigero kimwe mujyanye na ba Palmer bagerekezwa bari mu kigero kimwe rwose. Bari abana babonye ari bangahe? Ni 3 ni 4. Palmer ni umugabo mukuru cyane nako Foden bari abana harya ko numva nabaze banera nanjye nongera ndebe muri sinzi amafoto nahoze muri twite ngaba ni bane ikibazo barangana aba bana murabona batangana mwa abantu wenda nibahuje oya umugabo hari ubwo ari umugore ngo nganije urabegeranya akavuga niko mbona barangana bose ni kumezi uyafite asanga badahuje aba mama afite Phil Foden byanze mu kibuga hanze y'ikibuga ndabona byarakunze iki none ngo urabyose afite kandi kana kasangiraga na Jagurishi ikinywaji nawe ukazi se kakana kaza Foden ni umuntu w'umugabo afite Loni wavutse 2019 akaba afite uwo bita True wavutse 2023 akagira umwana wa gatatu w'umuhungu utazwi izina wavutse muri 2024 mu kwezi kwa gatandatu. Noneho mbona sari batatu ni bane ni foto nabona ari bane afitanye na Rebecca ku abana batatu afite n'undi wundi uyu bari kumwe se yitwa uyu mudamu mwiza cyane ubwo Rebecca nyine nugezweho kuko urumva icyo gihe rero 2019 urumva yarema abyaro wa mbere abana basa na Foden neza turadutwe duhe ariko ni batatu we wakane namukuraga ahubwo nabara umwe kabiri gatatu nawe rero afite abana batatu kandi Rebecca bamaranye igihe kinini wabaragamo no mama hari kurabona nawe ni batatu nibyo umwana yavutse 2019 umukobwa witwa True wavutse 2021 ndetse n'umwana wa gatatu w'umuhungu wavutse mu kwa gatandatu 2024 mu gihe cya Euro nibwo yavutse n'abana cyane mu byukuri atera kuba Enzo Maresca azi uyu muvandimwe Phil Foden ubwe kuri Phil reka duhere kuri Phil Foden biramusaba gukora iki kwikora iki kugira ngo byibuze yongera afate nimero 10 cyangwa se kuri 10 kuri 7 sinzacyana Semenyo nacirebera arasaba nasunike Cherki niwe bishoboka cyangwa se na Enzo amufashe kugira ngo agaruke mu kipe ibanzamo. Enzo Maresca sezo 2022-2023 nibwo yariyongereje Pep Guardiola. Icyo gihe Phil Foden muri yo sezo 2022-2023 Foden yakinnye match 48 atsinda ibitego 15 atanga assist 7. It's not bad ntago ari bibi cyane nubwo umwaka yexirinze kuruta indi n'umwaka wakurikiye 2023-2024 aho yatsinze ibitego 27 atanga assist 12. Subwawe mukinyi wa championa wa sezo ya Premier League nabwo yari muri prime cyane bajya no muri ya Euro abanzamo ariko avayo mental apfuye cyane ubona atari tayari izindi sezo biramwangira. No Enzo Maresca nkurikije uko muzi kandi nkurikije
nkurikiza uko namubonye muri equipe ya Chelsea ikintu yakoresha atara nk'iya Foden. Icya mbere cyo Foden azungukira kuri Enzo Maresca. Enzo Maresca ni umutoza ujya gusa nka Pep. Burya Enzo Maresca nawe agira flexibility yo gufata umukinnyi abona umwanya runaka byanze akamuhindurira umwanya. Kandi Foden mbona icyo kintu umutoza rwose uje akamwemerera akamukorera ibyo bintu. Foden arijya gufasha. Toza wemera ko yes Foden ndabona ku 10 byanze match kurikira reka ngukinishe ku 9 cyangwa ukinishe kuri 11 cyangwa ukinishe kuri 7. Nyine ukabona izo mpinduka zose. Enzo Maresca nawe nabonye nkurikije nabonye muri Chelsea rimwe na rimwe fata Cole Palmer mushyire ku 10 undi mwanya mushyize kuri 7. Wabonaga nyine icyo kintu cy'impinduka yakunda kugikora no kuri ba Pedro Neto n'abandi. So na Foden Enzo Maresca yakimufashamo kajya muhereza sport rimwe na rimwe ku 10 mu gihe bashirika bitameze neza, akaba yamushyira kuri 11 mu gihe ba Doku batameze neza, akaba yanamushyira no kuri 7 mu gihe wenda Semenyo yanyuze 11. Semenyo wabonye ko na 11 yakina neza cyane muri ubwo buryo. Ikindi Enzo Maresca ni umuntu ukunda aba winga rimwe na rimwe bashobora gukina muri mediane, udashobora guheza uruhande gusa ariko no mu gihe baye ngombwa waza muri mediane. Nubwo buryo yaje gakoreshamo Cole Palmer. Abantu bibuka Cole Palmer atsinda Paris Saint-Germain kuri finale igikombe cy'isi cy'amaklub. Cyago bibiri yabatsinze ubwo buryo. Yari makina ku ruhande rw'iburyo ariko ibitego byombi yabakubise na Makatin avamo hagati. So sone ngo na Foden n'ubundi nk'umukinnyi utari yumva nk'umuwinga 100% ariko nanone tumubona nka playmaker ariko ntaradukomveka nyine ko yaba kuri level ya KDB ya Kevin De Bruyne. Umutoza yamufasha nyine kujya yatakira muri ziriya zone aza ahingukiramo hagati ashaka bataka akaba yabereza ama assist cyangwa nawe akaba yashotera kure. So mbona Foden w'ikintu akeneye gukora nk'umukinnyi wiyumva kuri classe nini. Foden nabonye ari umukinnyi wiyumva ko ari umukinnyi ni uri kuri classe nini, nubwo nyine rimwe na rimwe forme zimwangira n'ubushobozi bukaba bwakanga. Ameze nka Rashford ariko yiyumva nk'umukinnyi munini, yumva nk'abana bari mu rugo kandi bazamura urwego. Kubera ko yumva nk'umukinnyi munini mbona we n'umutoza Enzo Maresca kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Umukinnyi munini buriya abakwiye kugira mu mutwe akomeye, mental abagomba gukomera. Foden twabonye mu gikombe cy'isi muri Euro iheruka ajya gupfa mu mutwe. Gareth Southgate yaraje amukinisha kuri 11. Urabyuka iriya Euro kandi yarabaye umukinnyi wa season muri Premier League akina 10. Bamuhinduriye umwanya gato Jude Bellingham kugira ngo aze ku 10, tubona Foden ibyanga. Foden nawe kuri no myaka 26 ishyira 27 ugezemo, iri foke umutoza niba guhaye umwanya runaka ku mwanya runaka wundi adapt. Abakinnyi banini barangwa no kwiadapt. Niba baguhaye 11 y'ikine wikina wikandagira ngo nago ndi ku 10 nago ndi umugongo wa Erling Haaland, adapt kina 11 inoze. Niba baguhaye sport ku 10 ukaba wananiwe kuwafatisha ariko ukabuzi ko na option ikunda yo kuba bagukinisha mu mande, adapt. Nabonye ari icyo kintu Lamine Yamal Wayne Rooney yigeze kukimunengaho. Barcelona yatsinzwe na Chelsea, aravuga ati Lamine Yamal ni gute Barcelona yari yabuze ibisubizo kuri match ya Chelsea ukaba udashobora kuva ku ruhande nguze ufasha aba mediateur ba nimero 10 hakira umupira ukaba uri kuguma ku ruhande gusa wihengetse. So na Foden mbona kuri niba yumva nk'umukinnyi munini w'umu grand joueur adapt kuri position baguhaye. Aracyari muri Manchester City kugeza mu kwezi kwa 6 2030. Reka dufungira nga twongere kuri